Najjednostavnije, kendo je japansko mačevanje. Kendo je dakle nastao u Japanu iz potrebe samuraja da u svom vježbanju ne nastane nikakva ozljeda. Stoga su osmislili opremu kakvu i mi danas koristimo. U početku se koristio za vježbanje ovakav boken, odnosno drveni mač, a potom se osmislio shinai. Shinai se sastoji od 4 bambusove letvice, kožnih dijelova i sve skupa je povezano. Tehnike sa shinajem se izvode na način da u biti ne bole. Znači, princip kenda nije ubijanje protivnika, nego vježba sa kolegom. Osim mačeva, osmišljena je i zaštitna odjeća, odnosno oklop, odnosno kako se to u Japanu zove bogu. Imamo tare, štitnik za prepone, imamo do, štitnik za torzo, imamo kacigu ili men i imamo rukavice koje se zovu kote. Tareu se nosi i ovakva oznaka gdje obavezno piše ime kluba, znak kluba ili ime, ovisno o situaciji, i prezime natjecatelja borca. Sad sam se začudio, nema pedura.
Osim što je Kendo budo vještina, borilačka vještina, Kendo je u današnje vrijeme, odnosno predstavlja se kao sport. Za osvojiti bod u Kendu potrebno je pogoditi pravilno metu. Mete u Kendu su glava, ruka, bok ili ubod u grkljan. Kendo jest postao sport, međutim, sport koji najviše cijeni i njeguje budo dio svoje vještine. Osim fizičke komponente, napornih treninga u dvorani, vrlo velika pažnja se posvećuje i obrascima ponašanja u samoj dvorani. Vrlo je bitno ući na pravilan način u dvoranu, sjesti na pravilan način, odnositi se među kolegama i prijateljima u dvorani na pravi način, te naravno slušati onoga koji vodi trening. Jako se pazi kod nas da klinci steknu neustrašenost. Dakle, iako su suočeni možda i sa boljim i jačim protivnikom, da ne odustanu, nego da daju svoj maksimum i da pokažu svoj najbolji kendo. Treniram kendo oko godinu dana. Odlučio sam trenirati baš kendo zato što mi je Roman pokazao kao prijatelj i onda mi se zasviđao i onda sam odlučio ostati trenirati. Pa meni je u opremi prvi put bilo dosta čudno. Onako nisam baš mogao baš sve to kontrolirati, ali kasnije s vremenom mi je postalo puno lakše i sam... A jel vas udarci bole štapom? Ne,
Ništa. Osim ako se udari na krivo mjesto. Pa trenirati kendo je jako cool, jer kad se dereš tako, kad imaš jaj, jako je ono, zabavno. U borbi je jako zabavno, jer se boriš. A je li oprema teška? A je jako teška, jako teška. Jako je teška oprema. A mislim, nije toliko teška, ali je teška. U današnjem posjetu Rijeci možete vidjeti jedno specifično natjecanje kako smo mi osmislili za naše klince prvenstveno, ali i za sve članove našeg kluba. S obzirom da su natjecanja u Kendu u našoj okolici udaljena većinom oko 500 km i održavaju se pa recimo jednom u 3 mjeseca bude po jedno natjecanje. Mi smo osmislili kako da klincima pružimo priliku da se natječu puno češće nego što je to inače u našoj domovini, tako da otprilike svaka 3 tjedna imaju jedno kolo Kendo lige i kroz cijelu školsku godinu skupljaju u tim kolima bodove koje onda na kraju godine nagradimo. IAIDO,
Znači, IAIDO je japanska borilačka vještina. Samo značenje IAIDO-a bi bio u doslovnom nekakvom prijevodu put mentalne prisutnosti i neposredne, izmjerene reakcije. Nekako praktički gledajući, najveća razlika između Kenda i IAIDA je što u IAIDU je borba ono što se događa prije borbe, znači dok je mač još u korici, dok Kendo je vještina koja se događa dok je mač izvađen, znači kad se borimo, kad su već partneri u borbi. Tako da IAIDO se radi sa pravim mačevima, u našem slučaju to su jajto katane koje u biti nisu naoštrene i rade se razne situacije u kojima su samuraji znali biti dok su u svom svakodnevnom, ajmo reći, životu, makar nije baš tako ekstremno, ali učilo se kako najefikasnije izvaditi mač, napraviti efikasan rez i vratiti mač u koricu. Tako da svaka kata, svaka forma koju radimo se sastoji od prvog reza, znači nukicke, i onda generalno vertikalni rez kiryu-roshi, nakon toga ide tresanje krvi čiburi i na kraju ide noto, što je vraćanje mača u koricu. Povijest, znači otkud dolazi IAIDO, to je još od 16. stoljeća. Generalno se smatra osnivačem IAIDO-a Shinsuke Shigenobu, koji je stvorio neki set pravila i tih kata kako koristiti mač u tim situacijama. S vremenom se to kroz povijest je išlo dalje i ovaj IAIDO koji trenutno radimo je u biti osnovan 1969. godine nakon što su više učitelja raznih škola se našli i odlučili napraviti jedan standard kojima će svi u Kendo savezu polagati. Tako da je ovo službeni IAIDO Kendo saveza. Puno ime je u biti Zen Nippon Kendo Renmei IAIDO.